Shubor nakaslem jong udawsan hima. Usembut Menteri Rangbak Kejela ubak Prestun Tensong ulah kular hakmat kinong rep ban penhiar dor ya kadawa yuria hadian bekinong rep jong ka East Khasi Hills District hapok ka jingelam jong ubak Kansing Lenshing kilale ya kendo ubak Prestun menta kesengi ha office trekam ha secretariat ubak Kansing lo ang banadu bakiu dor kadawa isbo yuria kinong rep bun kila i no ya ka kam rep namar kim la shu ban pen klan ya ka rep Henry menta kinong rap Kejela kin sementoy biang haba ka sarkar hapok ka jingelam ukon rat sangma kila penhiar dor no da ka baay subsidy marsiteng nakador badi na company. Gede-gede isu jong nong rap kepala bun terling kisnem. Kabakin nong rap kimat jing ndey tang ha kamau pun ro. Ha Kejela hi bro we. Ti gede-gede isu kaba nagaliang jongi. Nilai aksan khantam ha kapor lockdown. Kabau nong rap jauh mat kicing aja bun di persang banwen ye ki sok rap. Tenrei kidi barok kilong le nai. Namar ba kat syabak di pai kat syabangi tenru ye kedi isu kasu sapun tinglu. Di last session ru ye kran ye kicing aja nong rap. Ye kedi kadawai yo ya. Kedi ki sebuah dawai. Pi hang ni nila ai ru kicing tho dan kebangi kendulang kinong rep dan saudom jong keni kerilum beit jongi hakikai tenroi kemau ber ketadan kemau leli kemau persong ke jongsha katang sning ke lekse kemau sam karap leng ke jongsha baro ngilai kendu sisen ke jingilang bat ki MLA ki bedan hakalian persang jong ba HM syampliang ila persang ban keren ye keni isu bun sin po assembly ni ha lang ba ke jingkau kemen dapain keren nrei kesusah pun tentu wan hagajing persang jong i la keren isu wan tenta wujud sungu i ba ilara isu jong nong rep apa assembly ilara ya isu jong nong rep ke nidamut ba haman ki session kane country kam bat na kalian ke house kan muncul ya kane kecing dawa jong tenrei kane kesakut tang siteng nanti tegade kesini ke bangi kendu menta da kemensim jong kecing sukhya i kinong rep pi ngiwan kendu i Prestun Tensong ibade i deputy chief minister nagaliang ke agriculture department hangni kalau ong ba namla ban ai subsidy ring la ban bor yo deputy chief minister ba yo chief minister ba labung no dei ban ai subsidy yo no gat ring kila rai menta ban tumi no yo order hagan yo tu ban yo subsidy kan no poi dawai menta pi kumba poi menta dawai poi khat arspa te subu menta pi kalau ne da kan ni gaji yo subsidy no ram subu kan dawai ka poi sanspa naga company hang ni tapi langba ka subsidi sanpho persen gin ai galiang go men sanpho persen langba ka mokfen kabamot la da sanspa kamut ka subsidi aspa sanpho tagamut unong ra pusi sa aspa sanpho gade gijing toy ka bakhan to kan dengan so banong magani kacing kedu jongi kalong ka bacop bat ka baseswa bat ngakentu yi kinong nong ra jong Kejela ka jongi kiba imsni bandrat berang kin ai ke jitrelang bat kene kesen farmer is kasihil na banta ke bit ke piang jong pai ba panjetei panisna panjenok panjewer kumno ban panwandur ya kinok kiba bon teligis nam 4 don panwatra ia ke singkela panjekedu kumbalong mata kesini kene kadawai ban le yu ke kinong rep don kampung no ke kadawai api ini kinong rep kidon kama sola nang tahu kubi sok saw cuba pun tak gijing tung gidon kam dengan kadawai pi namar menta film kadawai 6 la su ban temi haga gamai kaji ban suyara bam tara film dawai ban sul rap organics tak kadam ye keren menta mau bangin rap organics 6 la su ban he ban san ji ki khod ki ti haga pudi pudi haga gamai kaji habaro kidan tidak ni kaba ila ban reduce ye kaji penduna ye kadon da ka bubu yang subsidi na kalian komen bat ha ka chu ko ban wen no ye gani ka jing di plang bakan long kumba long ha kisnem arja ka saw support ndan chaka su ikinong kada wa yuria ka poi khas aspa san ko teng khasan kan rius ma tu nong ra bodu pula ko dang ni tingi ni dawa ka long ba baya gani ka dawa yuria la ko no de ban wen no ya gani ka jikham namar ki pelong blak gani ka dawa dia balalong blak kila su kemut kador rep jadi ini mana tak kadaw ya gani ngila ekren bak di kici bisa
Ila kular mentah kesini banang ni syakman akini gibenai ki banwan nom don shu kejing di blak iya kini kedawai kan long kum baju long house name ar hajar kasau syabong bat hang ni pan kaba ni sutanat long kejing keren bat di chief minister bangi ong ba kedawai mentah ngikwa banyo ia ke subsidi nama nong dap nom la ban siu ya kebai dawai la da news pa siu ro news pa idon kam banyo ia ke subsidi pi mentah gani ke order jom ke office agriculture department katho angne fertilizer subsidy scheme of the state remain discontinued government hadu mentah ke agriculture department ke ong bangimla ban penyo subsidi kinore Nuri dah kemusim juga jing sukhya ngangal abanjur ye deputy chief minister but menne mastem kilashong ye jing lang terki but chief minister swab election hills bangala kunung dai ban priyo subsidi nak banta ke jingbit jingbiam jong rep bit jong kathan jungi bat ke jela barong mai ri basu tenat kelong bai ledep menjur engkat UCM ban pelong subsidi no bat ban priyo subsidi nak banta ung rep ya gani adawai bat ya gani ke order on penmi no hagani to yo wan na kaliang chief star bat leng bang kam di profet ba penyaji kini bekam tikade ke besutanat ba nong rep uyo no ye subsidi leng ba ke interest tom jom kini nong rep ke di pi ka kadiga asam godon laga jom kata pi rei nagaliang kami punya kam dan kenang banweng no kita bakan one direct no ni kumtangi lakapan ban nagaliang ke government ke di banweng no ya kali ke cimba kumba gelong mata ke government ke agri kan ba ye ke subsidi wala ke agriculture department bu ba om kam la ban bang leda ke cingkerpat jungi ya chief minister ba deputy chief minister mentang sini larai khmat jungi ban ai subsidi but next week ke bamusyam tu yung mino ya ke ni ke olah Ini ka suah ke porba suah ban khang ban sedang ban develop yung dawai kapno ka day siburni ki ban shwa gapor shwa ban yung gapoi sanspa sanpo ta di hadin jong ni snem arjar kasau atau astan ki to sugi ban hakine ki snem nadu snem arjar akhau kini ka ki step kada wayu ya hakador baremba ar hajar har khau di snem ubal astan ki dor ba kini kada way jadi namar takadaw kinong rep kum bagalong mata kajaka ka bagidon ro ilaha ban ino ban rem ki hak balik wat belan supaya namar bagindon dawai namar ba kimdon kisah petit pun dawai kata gede kecing ya kinong rep rem ta gede kesi ke bajom banang ni syakmat kalong kecing kermen ya kinong rep jom celah po sakar MDA udon minister in charge ka agriculture boderu MLA juga than jukti balik pilih kindu ba person balik pilih kindu eu minister ki bagin keren ye kata namar ki hak bakut hi ka authority level ka ki namar ki hamno ni hawat he jaga balak bansim ya one decision ka we garai ya kumbagalong manta kan usra pi ila sutu bagas agriculture department kala penmi ba ye gadi ke subsidi namla ban ai subsidi pi kala pau sai ni remain discontinued mla ban ai subsidi tendai dak ba yekendu mangipat ya chief minister ba ya student song belum di deputy chief minister urai ba ngin ai subsidi te hang ta kila su kajing mentai hangno de yekendu la de yekendu ya no ngin nong matrai kila su tang kata kajing yekendu